malkia wa mbingu. Sasa na watu sawa wanaingiza mafundisho mabaya, wanaanza kulanda watu kusema malkia wa mbingu ni Maria mama yake Yesu. Malkia wa mbingu c'est Marie mère de Jésus. Alors que la reine du ciel ce n'est pas Marie mère de Jésus. Alors la reine du ciel c'est un démon. Amen. Ambayo jina yake inaitwa Marie Marigweye. Amen. Lakini haiko mama yake na nani? Haiko mama yake Jésus, hapana. Haleluya. Ndio watu wengi wanakuwa katika confusion. Oh, malkia wa mbingu utuombee. Oh, mama wa utuombee. Hapana. Malkia wa mbingu iko demo. Amen. Nasema malkia wa mbingu nani? Demo. Iko demo. Haiko mama yake na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Inaomba kujua ukweli. Kamera pazungumza. Inaomba kujua ukweli kusudi mtu upate nini? Neema na upate ufungulivu. Amen. Alors, tukiangalia sasa tunarudia ku monde scientifique na ku monde actuel kwenye sisi tuko naishi. Dunia leo wanageuza, wanaletea yeye sifa ya kusema mwezi ya 5 inakuwa mwezi ya Maria. Haleluya. Amen. 5e mois. Mwezi ya 5 inakuwa mwezi ya nani? Huyo inakuwa mwezi ya Maria. Lakini angalia sasa, ile mwezi ya 5 inakuwa mwezi ya sacrifice. Inakuwa mwezi ambao taux de mortalité inakuwa mingi. Watu wanakufa aksida, watu wanakufa kwa njia mbalimbali, si tu mwezi ya 5. Tena ile mwezi ya 5 ambao tunatoka maliza, ambao leo tuko le 30. Ile mwezi ya 5 watu wanakufa sana. Haleluya. Amen. Lakini unasikia biko na abudu kusema mwezi ya 5 kwa mwezi ya nani? Mwezi ya mama Maria. Haleluya. Na leo nilipenda kuambia ule Maria ambao wana celebraka kuile 5e mois. Haiko ile Marie mère de Jésus. C'est le Marie la reine du ciel qui est iko demo, ambao ni journée yake ama ni mwezi yake ya sacrifice, ni mwezi yake ya kumwanga damu. Haleluya. Lakini batu benye bana akili bamesha potea, bamekuwa bapofu, bamekuwa bebi kuna celebrate ile mwezi, banakuwa bebi kuna furahia. Na mpaka leo inatia bangali kuita Maria anakuwa nani? Angali vierge, o bikira. Kumbe nyuma kuzala Yesu ama nyuma Yesu aliendelea kuzala watoto wanaume na wasichana. Haleluya. Amen, amen. Inaambaka kujua ukweli kusudi usidanganyiwe ama usidanganyike na watu wasikudanganye. Amen, amen. C'est pourquoi unaona tandi Yesu Kristo wakati ambao alikuwa anatembea, siku moja anasema na Yesu, mama yako na bandu wako bingu nakutafuta. Yesu anajibu batu, mama yangu na ndugu yangu kwa mwenyewe nafanya mapenzi ya baba yangu. Amen. Wale njeko wa ndugu yangu na mama yangu. Lakini ule Mari hakuna tafasi moja kubibilia Yesu alibakia kumuita mama. Hakuna. Yesu alikuwa anamuita tu mwanamke. Kule kwa Galilaya, kukana Galilaya, siku ambayo Yesu alifanya miujiza ya kwanza, alibadilisha maji na vinyo. Wakati Maria alifika mwambia, "Oku, mvinyo inafanya nini? Imeisha." Yesu akamjibu pale pale, "Mwanamke, nini kati yangu mie na nani? Na wewe?" Haleluya. Lakini Maria hakutomboka, hakusema chochote. Akaambia tu watu, mufanye chochote atakao waambia ninyi. Sasa aliyua je kama atawaambia watu maneno kitafanyikana? Ni kusema na yeye pia anaenda kuita kusema ile mtoto haiko tu hata mimi nilimzala tu. Haleluya. Aliyeko tu miujiza iko Mungu. Mungu hautazala Mungu. Amen. Iko tu kwa sababu iliomba yeye afike kudunia, ipali omba yeye afike seraki mujiza. Amen. Esa kitango azoya na mokiliawa ale kila kaka esale malokola mtu moko boye abota mepe akoli kati na batu menzambe abota makaa. Azala yende mtu asala biso, yende mtu asala eloko nyonso jamais akotika la kobotama. Amen. Sikoso ki par exemple abotami. Papa na yesi ko ezanani. Amen. Yende nzambi. Mama na yeye ko eza Marie. Siko Maria azaki fiasia nani? Fiasia Joseph. Amen. Maria azaki fiasia Joseph.
Est-ce que sikoji soki tolobi bon Nzambe nde mobali ya Marie. Nzambe za mobali ya Marie? Est-ce que Nzambe akoki kozwa mwasi ya mutu? Na ye moko Nzambe azoloba keno mobali zana na mwasi boni moko. Kozwa mwasi ya moninga na yo te. Alléluia. Il est juste entre parenthèses. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona watu wengi na wale watu sawasawa wanamupatia sifa, wanamwabudu, inatia kuabudu wala hata kutaja jina lake, inapita hata na dimension ya kutaja jina la Yesu Kristo. Amen. Oh Maria utuombeye. Sasa mtu anisha kufa lakini watu bangali kusema yeye afani aombe wao. Moto asia kufi azali susu na makokite ya kobonde la pona yo moto ozana bomoi. Haleluya. Yo moto ozana bomoi yondo ko sambela yondo ko lo Nzambe limbi sangai Nzambe matondo Nzambe loku me moto soki asia kufi ya yesili wana. Amen, amen. C'est pourquoi bato nyonso oyo baguma melaka oyo Marie la reine du ciel basalaka masumu. Kila mmoja ambaye anaziabudu o malkia wa mbingu, malkia wa mbingu, malkia wa mbingu, jua ya kwamba unafanyaka dhambi mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Amen. Kwa sababu ule malkia wa mbingu haiko Maria mama wa Yesu mwenye alizala Yesu, hapana. Huyu Yesu wakati ambao alikuwa msalabani pale na ule Maria alikuwa pembeni yake, akamwambia Maria mwanamke yele pale mtoto. Yeye kuonesha njoo mwanafunzi wake Yohana na nani na Maria. Anasema yele tazama yele pale mtoto. Akamwambia tena Yohana, mtoto mwana tazama huyu mama. Na tangia pale responsabilite ya Maria ikarudia kumkono nani? Kumkono ya Yohana, akaenda naye wapi? Kule kwa Efeso. Kwa Efeso. Haleluya. Amen. Na wakati alipofika kule kwa Efeso ilikuwa kwa utawala wa Kirumi, wakati ambao utawala wa Kirumi ilikuwa na